Akashbani Imphal, RK.Gorani na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Kendriya Sel Thum Raja Mantri na hairi, Manipura senba sahi asigi manungda veng bras kontra hangtong na bathaurang tauri. Raja asta hokiba pung kunmai de me marphum da nong na COVID-19 positive oiki, miyoi ama laikhide. Asam yung na Raja Karada Vidhan Sabha masar Lok Sabha ki maraki Mikhal hayang pangthok lagani. Pradhan Mantri Narendra Modi rom da pangthok kadaba COP16 gi mifam yauna ba Italy de thungkre amasung Laibag asta hogi phawda COVID vaccine dose koti samaga mari lagmar phumanga kapkhre. Laibag asta COVID ki vaccine dose koti sama hena kaptuna anoba itia semle Kongjang asi hena mai pahana bigidama kana hona biriba doctor, nurse, frontline workers amasung vaccine kaptholwe mi khudingmakpo Akashbani na ikai khumnaba utjari. Aikoina pandamasi yawbang amlabasu COVID-19 lantheng asi loidribana tabiriba miyam laisit astagi komthokpa tawbiganu pumnamang na hekyaba makai athuba matamda vaccine kapthokpiyo. Atopa miyoising vaccine kapatus mateng pangbiyo haraw kumhagi matamasta asamaniyo maringang na satpinaba haijari. COVID vaccine kapthokpiyo, face mask upiyo, putaruki social distancing thambiyo, mai mit amadi khutsa sengna hamdokpiyo. COVID-19 amai lenaba ipaw singidambak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga rising helpline number na 038524116668 amasung 18003453 phone tawbiyo. Hauzik mapungoiba pau. Mukhyamantri N. Biren Hairi, Raja asta scheme kya paikatuna thabak thiriba madila loan itiki thabak tawriba singda tongan ba bank branch singna loan piduna Raja ase sakhotlamida sangsin mangamlakli. Ngasi Mukhyamantri Secretary ta pangthokpa Credit Outreach Program da Mukhyamantri na wafam ase phongdokhibani. Tharomasi State Bank of India SBI Imphal na sinbani. Tharomadu da Shri Biren Hai Laibag asi oina micro, small and medium enterprise MSME ta register tawba khwaidigi yam Raja singi manungda Manipur na makok oiri. Raja asta hokiba sahi mari makhai asida Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana chana bagaloina na haujuk phawbada yumthong lak manga lising tara homde chhum yankai mapan gi beneficiary lak tara lising tara yojana asde yaure. Basigaloina na tongan da scheme kaya COVID-19 gi awaba matamda miyam na tingmang oina pikre mahakna hai. Miyoi lising ni phumanga chahung ni phuma kona muralon pire masidai crore chahung yankai da ne ko pire PM subni heba to this makada 7,466 loans have been distributed. In fact, 94% of the beneficiaries are women. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji women's empowerment nupi singe hana sakti diba nupi singe phibam phagana bhonan ba ayam madudai da koi 94% ni nupi singe ya ba ko street vendor loan like when piri se Manipur sina quite yam ko smaller states ni manuga Kendriya Sel Thum Raja Mantri Dr. Bhagavat Krishna Rao Karatna Tharomadu Dahai Raja Aski Mukhyamantri Nongthoman Biren Gilusing Makhad Haujik Raja Asida Banking Service Yamna Phajana Chawkhatle Raja Asida Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana gi makhad hangdokliba bank account ki masing asina leiba ki oibe account ki sangchategi yamne heli tongan ma private sector bank yauna Raja Asida henba branch hangdokna basu mahagna mari leina ba singda khanghan khre mahagna hai Mathang Zegi Mars Contra Matui Pawi Manung the Raja Sida Bank Branch Contra Paw Hangtona Batorang Lady. Masina, Miam the banking kind of Adasu Pazana Pangan Bangam Lagani. Nasiki Tormada the Mod Bungum Sozilibam, the State Bank of India Gate Nauna Sava Branch in Hangdoki, Loinena, Credit Outreach Program Gimakar Kangalaba beneficiary leasing Amagasamanga, Humbudrada, Lupa Koti Humpu Manga Lak Yankagisen Pamientoki. Jiribangi multi-utility complex hangtopo branch asina jiriba mayamgi asobo wakatnam oina lakiba bank laitabi awabadu kharadi safaragani. Jiri miyang awaba khangbiduna Mukhyamantri na SBI branch sama hangtopi bagidamak lamdam adugi miyamna Mukhyamantri bu thagatpa phongdorakli. Rajapal Lagane sanangasi Senapati Jilla da chatuna Jilla adugi district level officer amasung CSO gilmihu singa unaduna Jilla adugi awat apagi matang da khanakre. District Administration is in the Pangtoki Tharoma Rajapal na Manipurgi Singi Zilla Singi Manung de Senapati Jilla na COVID-19 vaccine Kaftopi sang Sada Tani Pankak Oiribaduda Nungnang Bafungdok Ladun Hai
मिपुम खुदिमकना अमदि मफम अदुगी सिविल सोसाइटी सिंगना वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंग सुंगसोय सोदना वैक्सीन कापथोकनबा पुंगनिंग थौगतपियु मसिगा लोइनना अमगा तेंगमांगना जिला आसी लुनाना थमनबा अपील तौखी भारत रनिंग तमलकपा चै 65 सुरकपगा मरी लैनना पांगथोकलिबा आजादी का अमृत महोत्सव थरोंगी सरुक अमा ओइना आकाशवाणी इम्फालगी इपाउ कांगबुना अखनबा क्विज की थरोम अमा इराय निमित खुदिंगी संदोकली ngasi quiz ki dama quiz master da chinajari tabiriba singbu ngangom kiranna taramna okshari Akashvani Imphal gi paukang bo masung Rajya ki Art and Culture Department na punna sinjaba Azadi ka Amrit Mahotsav quiz program gi taranithu shuba episode ki wahang hangjari wahang adudi share jahan se acha Hindustan hamara haiba isayasi kanana irambano. The question is, who composed the song share jahan se acha Hindustan hamara? Aikoi gi email address airimfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirau Mamangi irai nimita quiz program asigi taramathoi suba episode ta hangjikiba wahang Manipur ge ahanba British political agent adu kanano wahang asiga chuma paukumdi Captain Gordon ni haibasini khwaidagi hana chuma paukum pirakiba mioi ahum khangatchare makhoi sing adudi ahanba winner na wangkai pukramam leraktagi Laisram Surjakumar ni All India Radio Imphal gi News Unit amadi Department of Art and Culture Manipur anina Bharat na sahi 64 surokpagi thorom palan gamari lenana irai numit khudingi sinbiba Azadi ka Amrit quiz program asina inkhalakliba satra satri naharol sing da Bharat ningtam land da saruk yakiba freedom fighter singi maramda kanghan badana tana masina satra satri sing da larik paning nahanbagi thilama piri thorom asi hena mapung phana nabagi damak mipum khudingmakna saruk yaminanaba appeal tawjari Anishuba winner na Shakta Makha Laikai degi Bijen Kumar Fijamni. Ahum suba winner na Thawal Ningombam degi Ningombam Bangamba Maitaini. Winner sing the congratulations Pijari. Loishalakpada Ngasigi Taranithu Shuba episode ki quiz ki wahang Amuk Hananing Sinjari. Share Jahan se acha Hindustan hamara haiba isayasi kanana irambano. The question is, who composed the song Share Jahan se acha Hindustan hamara? उखरुल जिला के मनुंग चनबद लाइरिबा लाइसेंस गन पाइबा मियोइसिंगना मखोइ मखोइगी लाइसेंस गन सिंग अदु अथुब मतमदा मनाक नकपा पुलिस स्टेशन सिंग द पिसननब खंगनख्रे जिला आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थोकपा चेरोल मन हाई मथंग चैद पांगथोकदेबा राज्य विधानसभा मिखल येंगलगा हिंसा के थौदोक थोकपा थिंगननबगी खोंगथांगदा लाइसेंस गन सिंग असि लौखतपनी कनागुंबना हुकुम असि इंदबा तारबदी आर्म्स रूल्स की मखादा चेराक फंगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी Manipur da haukiba pung kunwai de me marpuhum de nona COVID-19 positive oiki mioi ama laikhide Raijik Haksel bibhana thokpa cherol aman hai mioi lising aniga sona humphumari COVID test tawbagi manung de mioi marpuhum doi positive oiba thengna khibani ngasi gi positive oibagi sangsa da mari dasmik suinani positive oikiba sing adu Imphal West kunthra manga adu Imphal East kunmanga yauri hairiba matam asida COVID na ba mioi yankhai hum doi naba phakhibaga loinana Naba Pabgi sang sa the Mapudrata Dasmik, Taret Marie the Lady, Housing active case and Drama Toy Lady. How do you Paulina? I stay like the Massing Puna dishing Amagazama Pantarama Panshure. Amarum the rise as Manu Hansin Mapamsing the COVID basin captain of Pandam that Sakana Pakeli Bakong Tang is Saruk Amoina, Yumtong Sangduna, COVID basin cap with Tabuk Satari. The Mill headquarters came upon Kadale by Yumsing the Sangla Hida cap with Tabuk Sataki. Lawu sungu mato oinam lukhoy ngasi wangoi kendra gi tongan mafam ahum da sagadaba water supply scheme sing jatra hunkre nauna sagadoriba water supply scheme sing adudi thongkhong lakshmi baza water supply scheme samura water supply amasung pawbiteki treatment plani scheme sing asi raijagi public health engineering department amadi new development bank ki senthang makhada packet kadabani tharumadu da wangang da sri lukhoin hai water supply scheme asi Pradhan Mantri Narendra Modi gi yumthong khoding da thaknaba afaba ising phangan ba haiba meyang adugi makhada packet pani treatment plan sing asna mathau torpa matamda akoi bidalari ba khonja sing da thaknaba afaba ising phangani haibagi thajaba phongdokhi sarkar asna packet liba tongan tongan project asna mipung khudimaki punsi mahingda chakhotpa puroktana awan ba kaya leire
मंत्री थौरम चीफ मिनिस्टर की हकसेंगी तंगबांगी हेल्थ कार्ड सिंह बेनिफिशियरी चामरोम खुशिनखी MLA ओक्रम सूर्य कुमार कोविड की मतमदा थौबाल केंद्र मनुंग लेरिबे मियाम लौकिबा थौदांग सिंग अंदु थागत फोंदोखरे ngasi khangabok विधानसभा केंद्र के मनुंग सेनबा वांगबल नौना साबा सोशल डेवलपमेंट क्लब की बिल्डिंग संगाबी की थौनो वफम मसी श्री सूर्य कुमार फोंदोखिबनी थौरमदुदा महाकना मखातना चाखो थौरंग थबक सिंग मियाम गलोइना पांगथोकने हाइबगी थाजब पीरदुना असिगुंबा थबक अस्ता एट अपन पिबिदनबा अपील तौखी समग्र शिक्षा जिरीबाम अमदी एसीबेन राइजिंग मैदान अनिना पुने सिंदुना जिला आसिगी ICDS कॉम्प्लेक्स नोमगी ओइबा मेडिकल कैम्प अमंगसी पांगथोखरे मेडिकल कैम्प अदुदा मरु ओइना मिट की अनाबा अमदी ना ताबी चांगवाल मियोइसिंग लायिंखी नोने बटालियन असम राइफल्स सिंदुना अंगांगसिंग ओइबा पेंटिंग कॉम्पिटिशन अमा नुंगबा सब डिविजन मनुंग चने लेबा कंबिरोन विलेज पांगथोखरे कॉम्पिटिशन असि राष्ट्रीय एकता दिवस थरोंग मै लेननु शिनबनी लेबाग असि तोंगान तोंगान राज्य सिंह हांगदुन लेरिबा लोकसभा सीट अहुम अमुसु राज्य 13 की विधानसभा सीट 19 की मिकल हयंग पांगथोंबा सेम साबा लोइरे लोकसभा सीट सिंह अदुदे मध्य प्रदेश की खंडवा हिमाचल प्रदेश के मांडी अमसुंग दादरा एंड नगर हवेली मरकी मिकल पांगथोकदबा राज्य 13 अदुगी मनुंगदा असम वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश बिहार कर्नाटक हरियाणा अमसुंग महाराष्ट्र याउरी असम की उनसे विधानसभा की सीट 5 की मरकी मिकल हयंग पांगथोंबा सेम साबा लोइरे आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी इटली की रोम दा हयंगदगी हौरगा निमिट इनि सुबना चथागदबा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को की 33 सुब मिफम सरुक याननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi इटली दा थुंखरे इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने मिफम असे याउरनबा वतन तरokpati श्री नरेंद्र मोदी लेबाक अदुदा चटखिबनी मिफम असिदा G20 लेबाक सिंह यूरोपियन यूनियन अमदी तोंगान तोंगान लेबाक नगी लाकलो सिंह बसिंग सरुक यागनी मिफम अदुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन काउंसिल अमसुंग यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट सिंह पुन्ना मिफम फंगनी मखोइना सेमिलो हेंगत हनबा याउना मालेमदा शांति पुरकनबगी मतंग खनगनी हयनिमिदा वरम श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री का लेबाक अंदीगी मरी फगन हनु मतंग वारी सानगनी लेबाक असा कोविड वैक्सीन कापगी संगसिल खोंजंग असि सौना माई पाक अमदा हौजि फावदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी सामा मरी लाख मरफु मंगा कावख्रे हक्सेल मंत्रालय ने हाई हौखिबा पुंग कुनमैदा कोविड वैक्सीन डोज लाख हुमद्रा मरी लिसिंग कुंथ्राउम दे हेना कावखी हाइबा मतम अस्त कोविड नाबा मी लिसिंग तरहुम दे चा मपुद्रा निपा नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी हौजि नाबा फबगी सांगसादा मपुद्रा निपा 10.5 यौरे हौखिबा पुंग कुनमैदा लेबा अस्त कोविड के अनोबा केस लिसिंग तरा मरी चहुम निपु निपान थेंगनखी एक्टिव केस लाख अमगा लिसिंग निफुमाथोई लैरी मेघालय हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड-19 अनोबा केस 19 थेंगनखरे अदुगा मियो हुंफु तरुगना लैना आस्तगी नाबा फखरे राज्य की डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस ना हाइबा मतम अस्त लैना आस्तगी कनागुम अमता सिखिबगी पाउ लैते राज्य अस्त हौजिक एक्टिव केस समरी मेफुनिथोई लैरी हौजिक फाउदा कोविड-19 के वैक्सीन डोज लाख 13 सुबना 738 कावख्रे मसी मनंग अनिसुबा डोज ना लाख 3,19,940 Beijing da based over Asian Infrastructure Investment Bank amasung Manila da based over Asian Development Bank ADB anina Bharat COVID-19 vaccine levitation nanaba $1 billion ani loan ina piragani ADB gi Asia Pacific Basin Access Facility gi makhada high riba loan si pigadabani AIIB gi Vice President Dr. DJ Pandian high $1 million changwana makhoigi bank na putholaga ADB na lemo riba $1 billion amma makhaidu puthokani habi thajaba lairi loan si hauji Bharat pine ni matangda kanna khanari loisilakpada COVID-19 ngak thoknaba face mask upa phutaruk lamna leiwa khutsamdi maimit tarutanana thamba haiba asama thong singa singa na setpinaba amuk hananing singjari aroibada maruyo pau amuk hana केंद्र के सेल थुम राज्य मंत्री ने हाइरी मणिपुर सेनबा सही असि मनुंग द बैंक ब्रांच कुंट्रा हांगदोनबा थौरांग तौरी राज्य अस्ता हौकिबा पुंग कुनमै दे मे मरफुहुम द नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी मियोय अमा लैखिदे असम यावना राज्य खरद विधानसभा अमसुं लोकसभा की मरकी मिकल हयंग पांगथोकलगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम द पांगथोकदबा कोप 16 की मिफम यावननबा इटली द थुंखरे अमसुं लेबाग अस्ता हौजि फावदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 3.5 लाख मरफु मंगा काफख्रे पाउलोई जरे।